Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı bizden Mustafa kanalının görüşleri, hurmatlı katılışçılar. Bugün Nurik'ten çıkarılışı, Nurik'ten toru atı satığa çıkıp atat. Malumatты alalı. Attı münözдөп. Bağırın sizlere qaytып bereli, tuğanlar canından görsetölü. Nurik, assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Самир ака. Жақсымды Нурик бай? Шүгүр өзүңүз кандай? Денсаулық қандай Нурик? Шүгүр ака. Айта. Бүгүнкү чыгарылышта тор ат чыгат экен. Балышын айтыр. Жаныбар жанагы БТР ат экен да мунун, формасы. БТРден ам күчтүү ака бул. БТРден күчтүү. БТРден ам күчтүү. Не деген ат? Маданияттын аты. Пегас деген ака. Пегас жаныбар. Пегас деп коет ба, 5-5 ат бар ба. Шердегилер Пегас деп койушкан өзү маданияттагылар. Бул өзү кандай убактарда чогулуп жүрдү Пегас? Нерде ака Аламан улак болот экен көбүнчөчү. Аламан улакта 5-5те өнөрүн көрсөтөт. Любой жерге ака. Любой жерге. Айдар сакен айда. Жашы канча бунун Пегастын? Жашы 3 асы. Жаныбар басыгы өзүнчө Ат жин ака. Конор го, а? Совсем жин ака. Страшный. Страшный киребі, а? Да, айда. Кириш чыгыштары сөз жок. Кирип чыгышына жоо ака. Жашы канча бунун? Жашы 3 асы. 3 асы. 6 жаштагы Пегас. Канча жылдан бери маданиятта? 2 жыл болду окшойт. 2 жылдан бери. Кайтар. Жада. Жаныбар аттын өзгөчөлүгү кандай? Гүлүк атпы, топко күчтүү киреби? 5-5 дагы бар. Улак дегенден кийин учкаяк. Сем ака, учкаякта өзгөрөт дагы. Үйүрү барбы? Үйүрү бар, улагы бар. Үйүргө коюлган. Үйүрү коюлган. Бою канча чыгат? Бою 1.55 чамалы чыгат ака. Кайда? Жаныбар. Башка нерсе ака, бөлөк нерсе да. Бөлөкпү? Достор. Тарбиясы кандай? Токтоп турам ошол. Тарбиясы. Тарбиясы ака бу жерде токшалып алды ака бул. Токшалганбы? Акыркы улагы кайсы болду Нурик бул аттын? Акыркы улагы кече мына эски маданиятта Кайрат жакта болду. Кайрат жакта? Бүгүн дагы барат эле экен, бүгүн болбой калды, а? Бүгүн бияка чыгардык ака. Бүгүн мына немеде сапоз улап калдык ка. Сууту жакшыбы? Сууту келген ака. Сууту келген. Айта. Тамайлыгына кыскасы жооп бересиң аттын. Тамайлыгына жооп берем ака. Шуну айтып тур. Мына достор, формаларын тартаga айландырып бир жакындан жакшы көрсөтөлү. Туяктары тазабы? Тап-таза, кара туяк ака өзү ham. Жаңы эле такалаттык. Ошо бүгүн такалатыпсың, буну? Бүгүн такалаттык ака, такалар суу болбой калып эле уже. Бери кайта чыккан. Берип ака. Мына достор, бастыра бер. Чоде. Без камчы, без ничего ака. Кандай камчы. Чаап көрөбүзбү? Мен өзүм мин чаап көрөм ака. Мин чыгана Нурик. Азыр минем ака. Басты биринчи тартып алың. Теке токтот. Шуна формалардан адамдар кайра тарт деп берет экен, шунча көрсө дагычы. Токто, анда формаларын бер. Аркалдарын. Шуна айтыр, ошо жакка карап. Шуна айтыр. Бою канча чыгат дедиң Нурик? Бою 1.55 жакында ака, 1.55 деп коелайын. 55. 1.50 менен 1.55-ин ортосу ака. Кече бутер бар го, ошондо бар бою. Жаныбар сындуу сына калат экен. Үстү башы таза, а? Үстү баш таза ака. Жогору пористеге жок. Алсаңыз сечаң өсөт калат акырындачы. Кана Нурик эми бир неме. Мындай бастырыңыз, амрак өзүңүз басканча. Канар сыны зор экенбиз амрака. Шишик-пишик эчтеге жок. Эчтеге жок, а? Түзүк. Улагын айтсаңыз муну. Чуркаштары жакшыбы, чуркаш? Кол бала баш. Күлүк. Күлүкпү? Да, күлүк. Мына достор. Аттын баскан басыктары. Кайтар. Кайтарчы? Ака мага. Ана бир минчи Нурик. Аттын мүнөзү жакшыбы? Аттын мүнөзү жоош ака. Жоошпу. Жебишкендери. Мингенде жаныбар бул резко өзгөрүп кете турган немеси бар экен да бунун, а? Ака хамелеон да? Хамелеон. Мына туугандар атты жактырып бааны бериңиздер. Нуриктин тор аты. Басың канча дедиң Нурик? Басы? Ака бастам чөтөк бап алып коебуз ака. Канча дедиң? Батареяда 3000 деп эле койсоң кандай дейсиң амрака? $3000, а? Чаап көрүп алсаң болот эле. Мына туугандар бааны кандай койду Нурик? Комментарий бир жазыңыздарчы.
Комментарийға жазсын. Комментарий açık болады 24 saat. 24 saat açık ha? Комментарийni bekitпейм ондай мен. Барып негатив жазғандарға көңіл ұрмай қалмақ. Қой берші Нұрик. Қой беріп қойшы. Қой берейін бе мен? Қой беріп қойшы бір. Oynatır. Attın. Çattan çipiden diye tuğaka. Yaxşı neme eken? Juman öneri жоқ, ha? Dostlar görünüzdür. 3.000 dolarga Pegas'ın bağısı bağlanıp koyuldu. Attın turuşu tuğanlar sizlerge artık görset odağız. Eğer de жаққан болса Нұрик менен байланышасыздар. Айы жоқ аттың, Нұрик? Хака. Мынча айы жоқ аттың. Қыпынша айы жоқ, а? Ең соғылығы J3-ші, 5-5-ші, аламаны. Бар жайында. Қолы бар. От жақпасым азырақ қоярсың, бұл ат базбат болады, құда қаласа жа. Құда қаласа... ондай нәрсе емес, ака бұл. Есін тапса, құда қаласа неме болады, а бұл, а? Жоқ, ака, любой жақа. Жандар. Бұйырсын дем, кемге барса, кемге барса да бұйырсын дем. Лотериядан ұтып алғанда болады, еркеш айтайын ба? Бағасы дағы. Мына достар, Нұриктің аты, толық малыматы сондай болды. Ақырын. Бардасы заряд мен екен. Біздің аппаратта кішіне заряд түйеніп қалды. Сондықтан туғандар аттың тұрышын сіздерге көрсеттік болушынша жаққандар чалып сөйлесіңіздер. Номерді айтып қойшы, Нұрик. Плюс 996 552 020203. 0203. Мына достар. Беға бұрайыз, ака. Беға бұрайыз. Любой жаққа. Балды, Нұрик. Жетеді? Жетеді, содаңа береке olsun.